لسوريا لسر ادلبا كلها داوية دست مخالفان ديا دنابرة تركيا و روسيا ده لسوچي ريكفتنك بيك هاتبو و لگوري بي ريكفتني دبي حتى 15 جوتمه تركيا هزين تندراو و نتندراو جهف جهي بكم جبر اگر كوري خستن راديكال چكن خونه دينن افدمك يا تركيا بو سينورين سوريا لشكران ودگوهزم اف مجار دروجا و پسپورين تركيا دجي به بهرفرهي جهدگرم لگوري پسپور روجلات نوين پروفيسور سنجر ايمر حتى 15 جوتمه نممكن كو هزين تندراو جدي بين درخستن لو ما احتمال هيك و تركيا اوبراسيونك بجهي لويدري بيك بينم Soçi görüşmeleriyle biz 15 Temmuz'a kadar bir süre kazandık. لگۆڕی ڕێککەوتنا سۆچی حوجەیە ترکیە ڕێخستنên tundre û yên netundre û ji hev cihê bike. Lêberê nemimkune ku ev yek di navbera 10-15 rojan da encam bide. Divê mijarê de bareke giran dikeve ser milê îstixbarata Tirkiyê. Ji loma jî Tirkiye ji bo ku pêşiya bombebarana Rusya û Sûriyeyê ya ser Îdlibê bigire û nehêle ku pêleke nû ya penaberan berev sînorên wê bê dê li Îdlibê kolan bi kolan. Tax bi tax dest bi paqîjiya hêzên tundre û bike. Ve guastina leşkerên bo ser sînorên Îdlibê jî amadekariyên vê yekê ne. Helbet ji bo vê yekê jî hewceyê bi rejima Sûriye û Rusyayê re bêaxaftin. لالية دم پشتكو پارلمانتویا ترکیه و بو تذکره کو دستوری دده ارتشا ترکیه اپراسیون در سنوری لسر سوریه و عراق پیک بینه جبو سالا که هاتا درش کرن. پاسپور دبیجن هرچقاس اف درش کرن پروسه که روتین بجی بنگها آماده کارین اپراسیون که بو سر دورین دست یه پگیدان تی کرن او بوی که تی خواستن کل ادلی به لشکرین ترکیه جی benzeده کرن. Ben şunu iddia ediyorum ki Suriye coğrafyasında, Irak coğrafyasında لسر هرنگاریه سوریه و عراق بارمانجا پاراستنا سینورن خواه ترکیه اپراسیونن در سینوریت که او یک شیش با ولهیا سینورن ترکیه گلکی گرینگه نهال عراقش خو اپراسیون که در سینوری های ارمانجا درشکنا تذکره یا سرکه او کل سوریه سر دورین کدبن کنترول یه پگده که ترکیش با خو گفه که مزن دبینه اپراسیونن برفره پک بینه مبسشی به تایبتی روشلات فراته هلبت روژن پیشی آمده نشانه اپراسیون که سر روشلات فراته و خو بده در تذکره کو دستوری دده حکومت ترکیه اپراسیون در سنوری لسر سوریه و عراق پیک بینه ده پارلمانتویا ترکیه ده بدنگ پارلمانترین اک پارتی پارتیا نتپرست مهپ پارتیا کماری اگل جهپ و پارتیا ای و هاتا قبول کرن پارتیا دموکراتیک اگلان هدف جی بو تذکره دنگ خو بکار نانیم ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.